Декабрь айында үзем дөньяга килгән айда дип әйтим инде, аваз салган айда үземнең кадерле шәһәрдәшләрем белән очрашуга мин бик бәхетлемен. Һәр хәлдә инде безнең диндә теге туган көннәр уздырып йөрмәсәк тә 50 еллыгымны бик зурлап Рәшит Сәйитович Хәммәдиев мәҗбүр итеп уздырган иде, хәтерегездә булса, концертлар залында. Мин юк дип әйтсәм дә, ул милләт өчен кирәк, Фәүзия ханым дип, үзе шушы залда утырып концертлар залында. Шуннан соң инде мин халык каршында бер качанда теге туган көн дип чыкканым булмады. Гел иҗат кичәләре дип кенә уздырдык һәм бүгенгесен дә иҗат кичәсе дип уздырабыз. Әмма ләкин барыбер әйтәсем килә, менә 65 яшемдә Аллаһ насип иткәч, мин сезнең каршыгызда утырам һәм үземнең хисабымны хәзергә сезнең каршыда бирәм. Инде ахирәт көндә Аллаһ каршында биремен кылган гамәлләрем өчен менә шушы 65 яшьлек гомер бәйрәмем көннәремдә бары тик сезнең каршыда гына дип әйтергә туры килә, чөнки Казаннарда, ниләрдә андый ниләр без уздырмадык, андый тәкъдим дә булмады. Исламия ханым, сезгә бик зур рәхмәт. Теге бөтен бәйрәмне бергә туры китердегез. Китаплар чыгуда, ана китабында бик озак көтеп алды инде ул, Кутуп китабында көтеп алды. Көтә декабрьне җиткердек. Шулай менә шулай насип булган инде ул. Аның насибы көне тәкъдирдә язылган була. Инде Кайдардан кайттыңыз дигәндә, чынлап та Исламия ханым утка баскан кебек көтеп торган минем кайтуны. Мин үзем дә утка баскан кебек шушы көннәрне көтеп тордым, чөнки мин Төркиядә булдым. Шулай килеп чыкты. Самолет шартлаган көнне, бәреп төшергән көнне безгә билет алырга туры килде. Аны кем белә, шулай бәреп төшерерләр дип, билет кисәдә Төркиядә китап чыгып ята, Күчемханның төрекчәсе. Мине көтәләр, китап бәйрәмнәренә татарлар көтә. Мин паникага бирелмәдем. Билет алынган икән, нәрсә? Безнең билет кисәдә булгач бит инде. Әллә кайда барабыз, дөнья читенә дә. Барырга кирәк дип мин чыгып киттем. Шушындый ыгы-зыгылы, һәр тукталышта тинти торган, тикшерә торган заманда мин Төркиягә тәвәккәлләп чыгып киттем. Аллаһка тәвәккәллек кылып, 20 көннән артык булды мин ул Төркиядә. Үземнең милләттәшләрем янында кадерле кунак булып, үч төбендә генә йөрттеләр. Кая барсам да берничә шәһәрдә булдым. Стамбул аша Анталияга очтым, Анталиядан Коньяга киттем, Коньядан Бөгрүдәлек дигән авылга бардым. Һәм баруымның төп максаты да шушы Бөгрүдәлек дигән авыл иде. Сез әйтерсез, нәрсә соң ул Бөгрүдәлек? Нәкъ менә шушындый дөнья сугыш башланырга торган вакытта Сүрия сигендәге Бөгрүдәлек авылына чыгып киттегез дип сорасагыз, мин шулай дип әйтәм. Мин үземнең яңа китабыма, Хижрәт дип аталган китабыма материал туплау өчен киттем. Чөнки бу авылда 1907 елны Сибирдән ислам динен, иманны саклап калу өчен Төркиягә хижрәт кылган Сибир татарлары яши. Ул дөньяда бердән-бер авыл, Сибир татарлары авылы, хижрәт кылган авыл. Безнең Төркиядә Идел Урал татарлары, Казан татарлары хижрәт кылган авыллар бар. Сарабиккыл авылына киткән татарлар да бар, Госмания авылында да, әмма ләкин аларны без Казан татарлары дип йөртәбез. Алар турында күп сөйләнде. Әмма Сибир татарлары 5 авылдан җыелып чыгып киткән 1907 елны һәм Төркиягә барып урнашкан бер генә авыл. Ул да булса Бөгрүдәлек авылы. Ул авылда инде минем 3нче тапкыр булуым. Мин анда 2007 елны шушы авылның 100 еллыгында булган идем. Анда Татарстан делегациясе да булды. Аннан соң 2012 елны мин ул авылда бик зур гына урман утырттылар. Рәшит Ибраһимов истәлегенә шушы урман утыртуда мин катнаштым. Чөнки бу авылга татарларны Рәшит Ибраһимов дигән бик зур галим алып килгән. Ул үзе дә Сибир татары тарыдан. Ул инде әүлияләргә тиң кеше булган. Ул әйткән 1907 елны халыкны җыеп әйткән, Россиядә бик зур үзгәрешләр көтелә, патшаны бәреп төшерәчәкләр, үзгәрешләр булачак, дингә әллә ирек була, әллә юк. Дингә ирек булмаска охшаган яңа власть килсә, шуңа күрә иманны саклау өчен китәргә кирәк, хижрәт кылырга кирәк дигән. Ул инде гасыр башында ук әйткән булган. Әмма Россиядән рөхсәт булмыйча халык китә алмаган, 7 елга сузылган Россия патшаларыннан рөхсәт алу. Шушы фаҗигалар башланган буларның. Булар моңа хәтле әйбәт кенә килгәннәр име. Шушы балалар үлә башлаган, кышкы салкын, алар аны кара дәрья дип атаганнар, кара диңгез. Кешеләр үлә башлаганнар, диңгезне күрмәгән халык түгел бит алар. Алар тауда күрмәгән, диңгездә күрмәгән, алар Сибирдә кар урманы эчендә яткан халык. Шушында кешеләре үлгәч инде аның тәртибе шундый дин буенча кәфенләп диңгезгә салганнар. Шушы кәфенлекләрендә су итеп, су кабартып, шушы мәетләр артларыннан йөзеп килә башлаганнар.
Bu kutuşkuş facia, romanlar yazırlık facia. Bunlar akırıp yılıyı bitinisi, ortlarına meyitleri kile yüzü bime. Bizim de alığız, kaldırmağız degen gibi gibi. Dingiz şehitleri degen isim koşulgan bularga. Bular turunda beyitler çıkargan. Men buların bütünsünü ziyip bayttım. Şundan soň ulgan kişilerin toş beyler sala başlaganlar dingizge. Toş beylege çıkmagan. Şuşulaytıp bular İstanbul'a kelip jitkenler, bular İstanbul'nu anlaganlar İstanbul deyip. İstanbul deyip eytip şunduğuk jirge yığılganlar da secde kıla başlaganlar. Biz İsan sağ kelip jittik, meyitler, şehitler bire, dingiz şehitleri bire, şuşunda yığılıp, bütün Türkler aptırap qarap turalar deyip, teri yün kiyimlerden, kışkı bürüklerden, onda hayır 20 gradus mesele. Min dekabirde koydum, şu vakitte kelip jitken alar. Bular ime, giyiz itiklerden, qayrı tunlardan, meh bürüklerden, bular kimler miyken? Tatarlar, Çingizхан yağı kiygen, kim kiygen? Bütün Türkiye qarap tura bularga, kimler bular? Ama lekin Türkiye şul yaxşı kabul ite bu Tatarlarını. Gaptiraş İbrahimov indi alar kelgençe Sultan bilen söyleship kuygan bula. Hem bularını bular ayteler bizge issizirler kerekmi? Bizge Sibirge oşagan jeri bolsun, qar yağatırgan jeri bolsun. Bularga qar yağatırgan jeri izlep tabalar. Bu Konya degen jer. Tavaşa Antalya'dan 300 çakırım Qaraşa Tavaşa barıga gerek, onda qar yağı çınlap da salkın. Ama lekin boş kaşır jitti. 90'sı yıllar başlandı ime. Көтеріліш çırı, millet, ruh. El ulaqda men yazmağamında, men de makaleler yazğamında, siyasi bildirülerde deputat bularak zakon, kanun proyektlarına yazğamın. Ama lekin qarurmanlar çırı da jitti. Bulundan başlandı qarurmanlar, mal buluşu gitti, kişi ötürüşü gitti, kişi ayırı gitti. Әлі ол совет заманында бар-бір тегесе бүтінісі бір түсірекке бекерейдік, балықлар болсақ та үстегілер де бір қытыр алмайлар еді. Қарурман шыры жетті. Дәулетні сату жетті. Халықны сату жетті. Мына шушы қарурманнардан, қырық сыртларға көштім әкіренген әйімі, соңғы намаздарға көштім. Ойлана башладым, нәрсе соң бұл? Biz şuşunun için küreştik mi? Bu soğuk namaz mı? Bizi niçin ötürerler? Bizi niçin şartlatalar? Bizge niçin terörist deyip eyteler? Şuşu uylanılar üstüne çıktı. Çünkü zamanın nindi edebiyatı şunday. Mena şuşu eserler tudu. Kırık sırt. Ул бит Магнитогорскийга sürülgen Tatarlar turundagına tügel. Ул 1552 yıldan birli 40 sırt, 40 sınav ötken Tatar yazmışı turunda. Biz hazırda hamanda milletimiz aldına koyulgan 40 sırtını ötemiz. Yani niçin 40 sırt? Ural tağlarında 40 sırt var. Sürülgen Tatarlar, sıdıyalmış başkanlar, hem şu 40 sırtını öterge tiyiş bulganlar. Her sırt sayın balaları ölüp kalgan. Şu tağ aralarında hatınları, irleri ölüp kalgan. Onlar küme, qaytып жеткенler туған якларында. Аларны яңадан тутып, яңадан жиберgenler şu sürgünge. Mene biz hazır 40 sırtını keçeriz. Musa aleyhisselam özünün kavminin 40 yıl yürtken gibi şuldayımı, kıllığız çıkıp bitsin deyip. Biz mene hazır şu kıllıkını, şu bakıtga ümit etip, kıllıktan kutuluğu için 40 sırtını keçeriz. Ama lakin koya, ışanış, biz tigiyakka çıkışka, bizni yaңадан tutup jibermiler. Суғын бышағы тұтып, шайтан шакерлер күтіп тұрмай, 40 сырттағы бір герой шайтан шакер, шулар тұтып жібәрі. Қойда ышаныш, қойда миллетіміз шығып жете аламы? Шуша сират көпірінен метеліп түшеміз жаханнамге. Кересігіне ме? Барыбір алға барамы, алда нұр бар деп. Менің өзімнің yazушы боларақта, саясатшы, тарихчы боларақта алға барырға керек дейм. Çünkü hadis var, dünya біті деп ішітсең де, қолыңдағы өсіңтіңі жерге отыртты. Çünkü ол бір жеміш бересек. Belki dünya bitmez. Şuşu üsüntün kerek bulur. Şuşu rizığın kerek bulur. Şuna göre bu eserler yazıla gibret için, sabah için. Kuşum Şan, Bahadır Şah. Mene bunlar çıkıldap tırgan, bütün urunlarga barıp öğrenip, Sibirlerge barıp öğrenip, Urallarga barıp öğrenip, millet tarihini, özü bizning milli kahramanlarımızın, mene için milli kahramanlar kimler oldu deyip, şuşu milli kahramanlar aşağı Tatar tarihini görsetini men özüme maksat etip koydum. Mene hazır Gaptiraş İbrahimov'ni şuşulay köteren. Belki fenni hizmette bulur, belki edebi eserde bulur. Çünkü dünyanı titretken şuşunday babay diler anı, şuşunday dini hem milli babay ol. Rossiyanın en korkunç düşmanı deyip eğna etilgen kişi. Mene şuşu milli kahramanlarımız aşağı tarihini görsetu maksatı koydum. Şuna göre yürüyeyim. Sibirlerine de varıp gittim, Kutubuna da varıp gittim, Sahalinlarına da varıp gittim. 42 kitabımның 30'dan artığı şuşu Tatar tarihi. Hem men şunu da etesim kele, mında belki yazıcılar da oturadır, başka yazıcılar da oturadır. Men bir eybirini hazır küzetem. Hazır bek jеңilgene yaza başladılar.
Урамда bir апаны тутып алалар да, диктофонларын ошалар яки осмыйлар да, ул үзенең башында үткәннәрен ире кыйнаган, аерылган, икенчене күргән чыккан баласы шапмаган. Роман әзер. Бу роман түгел, бу романга символ. Хәтта символ да булмаска мөмкин, гыйбрәте ни булмаса, бу заготовка. Әле шушыны эшкәртмичә, нитмичә, Ирек майданы газетасының арты тулган. Безнең газетаның арты тулган диме күп итеп бирәләр. Хәзер инде зур журналларга үтеп кирде. Хәтта профессионал язып биргән язучы хатын-кызлар иратлар да шушы юлга бере исерекне сөйләтәләр дә, менә минем тормышым шундый инде дип, роман әзер. Себергә дә барып торырга кирәкми, Кытай тарихында өйрәнергә кирәкми, Айдар Хәлим кебек диме башыңны бәрә-бәрә, сәясәтендә белергә кирәкми, роман әзер, бу роман түгел. Беренчедән бу символ, әле символга барамы юкмы? İkinciden, eğer siz roman yazırga uylisiz, onun ideologisi bulurga tiyir. İdeologi Sovet zamanında da buldu. Devleti jimirilgen, kullukka, duşar etilgen halkının ideologisi birgine, azatlık, irikte çıkarga umtulu, şuşunun yollarını izlev, tarihte gibretlerin көрсәтү, Tatar yazıcısının başkaga hakkı yok. Mene birinci eserlerinde elimin көңіл turunda yazsam da, min Allah'a şükür başım жетіп, 65 yaşım tulganda, mene şuşu yolga kelip çıktım. Min de şuş aytıp isirikni söyletip, bir apanı beni şaşağanda söyletip, min de şuşundağına romanlar, eserler yazı alaydım. Hatta elbette spektaküller koya başlaganlar. Mene turmuş halleriymiş, gibret. Şuşu gaybetli çıkaralar da, onun ideologisi nersəsin? Aşadın da bittin mi? Grubu edip aytasım kelmey. Bitti mi? Nerse onun ideologisi? Hazır istrada şunun bilen tuldu. Birinin anda ideologi, birinin күзден яш чыгарлык карурманнар да yok. Анда birinin millet faciası da yok. Millet tarihi da yok. Ana uturalар bit bugüredeliklerде tigi burungu kilerini itip. Yok. Bugünküler barmayacak Türkiye'lerge, hicret kıluşçılarının sandıklarında, көңіл sandıklarında barmayacak bugünkü eserler. Barmayacak bugünkü kiler. Hicretke de barmayacaklar, mında da kalmayacaklar. Şuna göre eğer mında bulaşak yazıcılar oturayken en başta uylağız. Sen kaysı halkının yazıcısı. Nerse için yazasın eserini? Akşa için mi? Ulakta eğitip yaz. Yok minde, terbiye de yok, ideologi de yok, min akşa için yazam deyip. Eligine mine bir eser bilen dur kileler. Züleyha Akkırvayt Glaza degen. Bütün halk urlu kırlı sikire. Meminin annotasyalarını okudum, meminin recenziyalarını okudum, kaybet üzüklerini okudum. Milletke karşı kitap. Kıttışkış kitap. Tatarının Urusqa şıqqaşqına көзі açılgan iken. Urus bilen zina kılıp, Urus ismin alıp bergeçkine balasına Sibir'e gidip, bu Urus NKVD ofiseri, onun irini ütüre. Murtaza degen irini ütüre, sürgünge süreler bularını. Halk oy sürgün turunda bir yok idi, sürgün turunda kitap okuyuz. Var sürgün turunda, Kırık Sırt'ta var. İbrahim Salahov eserleri var. Guri Tavlin eserleri var. Ayaz Gilazov eserleri var. Nik bulmasın sürgün turunda. Urus şaşık kandaymış, Moskva küterdi, Moskva yok, qağına kütermey. Moskov'nun ideologisi var. Qaysan көз açıla, imiş avulunda izgenler, Savar ayının jüri degen avul, ol tilesinin ulağını bilen men, andık izetirgan avul tugul ol, izgenler qiynaganlar, anın qaynanası tigi upırıqı deyip bire, tigi kabanıqı kibik bulgan Grazadağı uburlu parçıq divanı tercim etten Flora Tarkanova, Tatarlar eşeki, Tatarlar pişiraq ime, bu Urus qaşıqqa sürgünde bunun көз açıla. İki maksat. Birinci, şuşunday politik gitti devletten. Sürgünü yaxşı etip көрсәтү. İmiş sürgünde de kişinin naşar bulmagan, okuganlar, gözleri açılgan, yaxşı kişiler bile aralaşkanlar. İkincisi, Tatarның Urus qaşıqqa көзі açıla, yaxşı turmuşunu göre. Bu indi işli başlı bu Züleyha ime, elle kimler bulup gide, Urus bilen ime, yaşlı başlı İgnatov bilen göre güzeli. Milletke karşı eserini her Tatarçaga tercüme ettiler. Fevralga tercüme etip bitirge dediler. Demek ki fevralga bunu çıgaralar, hem Toqayga da takdim ettirge mümkünler Aydar abi. Flora Tarkanova tercüme etip, üzüklerin şehri Kazan bire başlagan, internette basıla da başladı. Fevralga degen söz çıktı, çünkü 15. fevralda Toqayga takdim etip bitecek. Mene nindi Tatarga karşı Moskva ko'tergan ekan. Mene qayamda da ideologi var. Mene siz bıyıklı, siz avullarda bir-biringizni qiynab kezib yattınız. Mene sürgünde Tatar xatını Züleyha gözlerini açtı, Urusqa çıgıp baxtli buldu, qanatlandı, nitti. Bu Züleyha degen nabiresi isimli ekan, hem Rüstem Minnixanovni rus tiline o'qitgan Sabah o'rta maktabında. Bu balay bolas oladi olayında Toqayni. Bunun abisi bulgan bu xatının. Mene bu şuşunu yazgan Güzel Yaxinning abisi bulup çıktı, o'zi aytdi. Mene cemaat, mene ideologi var mı? Var. Ama millet tarihi tugel.
Акчаны талап. Yazmışlarda yok. Milli kahramanlarımızda yok. İdeologiyada yok. Ideoloji yok iken kitap, ölü kitap indi ol. Beysizlik için küreşimizde yok. 1552 yılғы faziğalarımızda bulayğına Orusqa köngülü bolsun için gene aytip yazılgan. Tatar tarixidir, әмма millet tarixi түгел. Мен инде yılmayıp gene aytam. Benim de zide tomluğum var, millet tarixi deb atala. Zide kitap yazdım men, şuшы sikldan. Birincisi Taralып жатқан Tatar ili, ikincisi Altın Urdan Altın Zirem, üçüncüsü Turan ili, dördüncüsü açılmagan Tatar tarixi, beşincisi Dala Atlantidisi яки İşkin Tatarları, altıncısı Sahalin Ultravı hem Tatarlar, yedinçisi Kutupta Tatar turmuşu. Mine bu urunlarga barıp, Sahalin'dan Salihardqa xatli, uz ayağın bilen yürüp, kişilerini körüp, sandıklarına şecerelerini alıp, ziratlarında bulup, arxivlarında oturup, millet yüreği aşa, özümün yüreğim aşa uzdırgan, 7 kitabım milletime bülek bulsun. 65 yaşımda şu millet tarihini yazdım. Şuna suyinem, Allah'a rahmet vermek şu mümkünlüğü için. Fauziye Tatar milletinin yergiz tarafından tuturulan büyük milletçi, demek en yaxşı kişisi halkına. Rahmet halkka, halkımızga şu şimdi kızını tuturganı için. Rahmet sizge zalını tuturup bir kımşanmışa kiregin aytip söyleşebilgen millet balalarına. Kişe men buruşum kuşkaş siz benim nindi haldeyken bilesiz. Men özümün 30 yıl boyu yakın karamagan Ubit İmpir diyen kitabımı aktarga to'g'ri keldi. Çünkü menga kerak bo'ldi. Men g'ayiblanam. Emish men chiqishimda aytganman. Русские нации, русский народ, они проспали Бога. Это безбожный народ. Шушы текстni men aytganim o'zimning kitabımdan. Ситат ravishindagina. Ubit İmpir kitabından. Ubit İmpir kitabı 1997 yılda General Prokuratura tarafından azat etilgan edi. Şuшы fikrlar aytilsa da. Hem şuшы tekstni topu için men kecha kuni bo'yi ko'zlarim ko'rgancha şuшы tekstni borib topdim. Şu kitapta. Demek bular meni ikinci mertebe şuluk söz için. Bu ikinci mesele. Men nerse quvondim. Cemaat biz nindi boy. Biz ishligini bilmaymiz, ko'taragini bilmaymiz bir-birimizni. Mana shu xonimni, shu 7 kitobin azirlab Stokgolmga nindidir G'afuytiga Svetlana Alekseyevich u bek miskingina bir yozuvchi G'afuytigiz. Men kimsitib aytmayman. Lakin Fauziya Bayram bilan solishtirganda onun milletler yazmışındagi o'rni Fauziyanikine tegizlash olmaydi. Kimsitib aytmayman, ammo lakin shu Fauziya bizni biz Nobel premiyasini taqdim eta olgan bo'lardik. Yuristli kishilarimiz buni aytib bitta tarixni ko'zimizni ochdi. Men aytaman, buni endi Zulayxa ko'zni ochar ekan deb kiragan vaqtim yo'q edi. Mana u Fauziyaning shunday bir yaxshi yog'i bor. U kinatgina kishi faqat inkiminki yurgan kishilarga aytib salomni shu narsa turganligini. Mana Zulayxa ko'zimizni ochdi u bizni. Men buni aytaman, birer kirib qaramni deb beraverim men. Qisqasi, siz qarag'iz. Bizning edebiyatda, milletler tarixinde, yer tarixinde Urus imperiyasının ne kadar yönsiz, ne kadar ma'nasiz, ne kadar halklarının göz yaşında başkalarını talap yaşağı turunda Ubit imperiyaga teng kitap yok ekan. Men o'zim maqtovdan aytmayman. Men aytasim ki, bir o'zimizda bo'lgan boyliqni, o'zimizda bo'lgan narsani ko'tarib yuriy bilu, hem ko'rsata bilu, hem şu vaqtda Fauziya xonimning 7 kitabı tegizdan tegiz etib Nobel premiyasini taqdim etilib asar bo'ldi. Chunki u
5 гасыр буе изилеп те бирешмәгән, телле һаман телле булган милләт турында көтмәгәндә шулай җир шарының бер почмагына, икенче почмагына барып язылган китаплар.